Ketheka sana nkethi cha woro mutegeri wa Meru TV na mbetikiria nkuwate ogeni ikireto cha woro bantuku ya Jumatatu tariki 13 cha mweri wa ina mwaka no yoturi ya 2026 wambeta muthoni wa kiramana monanile wetu wa mathito ni Paul Wangujiri na tweto kunenkeria cho ititauri kana ichungwa burachithirite chikareka kaunti yetu ya Meru ome ya Meru na kinyande iguru na yote yonthe ya Kenya tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda wetana mbere na kuwata ndeto ina inyingi tukiambiriria nirechirikitie kuringa biongo bya ndeto kwa Meru TV oro echibitari ya Nyambene sub county antere chia yembenende kuma yukururu ingavana wa Meru Mutuma Ntwethinkia nithirite kiamukira arume amirongwele na bana baraba mami chibitari ne ikaitene kanende atongeria bakiliunga kuona witina mbere bwa chibitari bachokete nkatho kiringa bana bakiwa nende ene njiremo ya gukiro gibobo mwere ntere chia yembe atongeri boretwe akumba kwithira kugwatira chibitari na kinya baraba ikanya Meru wa Merotira anekuba kwithira kiritira ngugi ya Karina bura kubatere riboti mwandiki wetu wa ndeto Mukirio Nkunja na kiome kimwake kithiringa vana wa Meru Mutuma Ntwethingia komba kwethire kinya sibitari ya Nyambene sub county kururia wandisi arume kire sibitari yende atongoria ba county ya Meru ni baliongete sibitari kuona bora yeweta na mbere na riu ntuko ya dware arume 21 ni bombete kwethira bakiandimito sibitari neye baraba kuona utungata bakiwa sibitari monkathai ni ntobye kwana nabo ni bube nabo bokathira ngavana Mutuma Ntwethingia na kinya murandi yonge joratiire aruria no yeweta na mbere kupwethwa male ward yetu ere operational na so far twina 21 male patients baraba ombete kutritwa kwetu na kwatendwa na itukuibwa ya sana nontu bwa thirikari governor Mutuma kuona kwagirite na kinyabo bwo yarwaribo ko witness sibitari komba kuguna the male patient in this region na kumakonda ene bukudhibitisha and then tusokia nkatho cia mwanya sana nontu nyabo lelia on my left side dao ibo kuona ngwene kuendelea waka the inpatient block governor atadhiria 1 week kuumao na kinyabo ibo kuona ngwene ne kuritika. Number 3 the outpatient block era governor ombere otoe 50 million kinyongo eni kuendelea nthina araura ande kwetu inkatho cia mwanya sana kire governor wetu na tumwire asanti sana nontu bwa kuhakikisha ugima bwa mwere na bwete kipaumbele tugaria community ituwiri itu muno katuguringa rukemi katuikie matatu tuikie kitharimo nontu bangwira ngavana ritite utokira Meru ward au level 4 hospital mawa na ene hospitali number 2 ndene county na ndena kwa wondingiwa kwa Meru ward nontu yontune njoni yonthe utinangi kwa na Meru ward kwa wako Mutuati na kule wako Nyakangeta so kankwenda kuwa itu kwa appreciate kuibwa Meru bau hapa kwa ndewa itunura chua ntuko ethoko kunuria ndewa kwa tongoria kana kwa ngavana ikurita ngwe yonturi akurita thaira twa mumakira itarira re kinya na kukankwenda kuwa batu tu na kuirwo muno watu kwa lelinko na tingatinga re mbisi muno na ndibwa itumini KDF yongo ni titotokera want non tunye level 6 ire Meru eto kuma level 6 ine oido level 5 which means ito kule turi antuba Meru batue itu kuuma nao mundu ne yato areke yo kuila kimaendeleo thai kubyo tukuona and we appreciate very much effort ye thirikari wonire ndare otuko na ingo chokira administrator rispankatho muno ndethire sibitari very busy ndebela thake ndacho tuko ndetete mzee ongiure ya ratuma wanara Meru arume betu bakuya yerinya njirene na araura thai wondi ya arume ri kururo ni savete maisha ya arume betu babaingi muno na itucokeria Murungu nkatho nontu na twetithetie na mbere na itukumenya through governor Mutuma batu turi antu ba Meru ba Meru county ti Embe yake. This is not about Embe region peke yake tueta kontu mianya ndene Meru Mutuma otio atambiriria project yake governor kuya ukuliva mark ikuonekana inya kana kanini rwari ikakuona kana gambo kakia kwenda kwandimito katikio na wandie kwandimito ndene Embe region rwari tu na wondi yao na tukuibwa asebe ku 21 ko baraba kuria bakiwa anganya na Meru anga asiba bakwa congested itandene ibeye bamona o wondi ye na itanda sister itothierie 39 itena atie ko bwaito congested Meru arona services yao kuma nthigurira ombwa sibitari yetu general level 4 itomba kwithire kithithuru mantu rethithiritwe ninkwenda kwira Meru betu baimenyere na antu baraba kuria best spread propaganda na rumors nara
kaitene kau kiria atongoria bani bawete ati ndi kaitane kakinyite thai Ameru bombe kwithira ni bakwata mbaru mutumantu ethingia nontu ni bonete ngwirombete kwithira kiritana mwaka yomwe na kinyanka bebane na maorongo yarayotangwa mitandaoni na ndenda kuromba antu betu Bamiru nendi tatanu tatania na tuwa muri kutherana itukona ngabana no tuthera muri yo maendeleo na tukinya tutumukadie kisiasa tumuchoke next time kenda tumwakanya kakeya ko savu antu Bamiru itukona sobriety itukona mutongoria wisuba mutongoria kuthikiria antu since sibitari ambiririe woko in 1994 tutona nguenge ritekete ora gavana Mutumari tete ngui within 1 year oke akwethira within mwaka yomwe tukona maendeleo ya tuonete ya Melwood tikuruora ke kuruora na karita ngui itukona ward ne wakwa itukona outpatient block ne woko lo yantu betu imbibinge tukwenda antu bara bena self interest bena self interest ni antu basiu pokendo bathikira iyo na ground ine pone burango ikuritika na tuwatile mutumantu ethingia no ntumiru itu tiona mutongeri ungi ukaria mutumantu ethingia no kuthikira no kumba kwithirete thikana Kamiru Report na Meru TV kuma Nyambene Sub-County rere mawe Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja Hibeya muno mwandiki wetu wande to Mukiri Onkonja kuma ntereche yembe no ntupo riboti una njira ikinyanilete tukete na mbere na riboti chietu Akarina turiba kuma ntereche thaicho ibachumirite na kumeneria nene thirikari ya kaunti ya Meru runguranga bana mutumantu ethinke bakione ndene bateyanirite na kurukibo etebona yaringi kura bakeri buweta bwethera bekulukira kaiteka kaumu akinya nyuma yabo kumba kuthira bentu lukone cha Meru tatongere bomba kuthira bakiumira na kubailia nabo bakwithira bakiumira na kuchala atongere na kubaringira kura baina wirigiro bwata atongere baba komba kuthira kibake batethio ntubura aputuma abukethira nende niroto bitheri bakiromba ngavana wa Meru mutumantu ethinke kubarikana kaitene kari wathani nekenda kinya itera kuringa kura ariomba kwithira ri kinya bethira bakiona kiotuma bamuringira kura riboti mwandiki wetu wande Tomurithi waba Akarina tuli bakuma ntereche regioni ndene ya kanuni Igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo batisibitari na irere akwi iri kurwaja gundu ya kanuni ari bakuberange kamo no gukinya sibitari irira bajitwe sibitari bakube ne ithikianda na chenjira igitango kete kogitango imalinya nando totona twenjera na kuinda iriga akwa mundu athicha akandekero topenikila akanywa akageta bunge akarema kobwaga iteborego bwa kiringana na biki na kuimatanete na bana ma tuitacia twana na bana tuthicha kona lami ekarita nita tu amabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakuromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo sibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutete kaira akui aria barombete maternity iliyo iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenga ko cha gitu torigaga bori muno nondo akobo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia sibitari bwamba bakuga ndomba kuga sibitari itoke twake wera ebakube kenda kinya twana tweto twatu imwaki tokona abakobira nondo kuma ba mwanga sibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya nondo anjira mwana inyaga acio no thinake kariba bathaisho bakiaria baugite bone betejanitwe anene ikinya thirikari inene nontu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara ciao kuthukanga nondo na bathina turera nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na ketakinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayoka na ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongoro kogwiromba ngoramba isendie ya gweto tombe gutara isendie ya thaiso tombe gutaranio ikenda tokomba kuona mbunge wetu kainya MCA wetu ikenda tokomba
yathuka twetha gitu lakini tuyona utethe kuma ke thirikari no tuburana kwa umo tukwamile tuwe wananchi kinya ithi nero mbarengi ngoromba ngavana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raya tukwina ndandu ya cukuru ngeye gatauni obu nengeye gaitina cionthe ciathukire na tuyona tukwamile kabuthe kwa bono no chethira chena support kire ithwe Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya mirigone ya Igembe Daisho Kanun Ibaya muno mwandiki wetu wa Ntheto Murithi wa bakuma mirigone ya Igembe Maua mbitikira turega turumwe ku mwanga gicigo mbunge kia Mburi na ro tukethera tukiwatanira na mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni musiasa David Mwangi no kuromba gitike mubunge gicigo ne mbunge kia Mburi na aciumirite na kutharikira nene mubunge wa gicigo mbunge kia Mugambire ndikiria akiwa na remi kuthetera kariba Mburi akenda bethera bakiona maendeleo kinya nyuma ya yuthi bakuma terecha Mburi kwithira baraba ingi abatena gwicha kwita ariwa mubunge una mikinyo bachwira twanya akena bomba kwithira bakirutira ngwe na bethera bagitethio turone akiwa nende akinya kimenero ntura bwithirite bugeta na mbere ati siasa batebatiweta tunichene ari wote mukenya ati batikumba kwithira akyo wakanyaga kwithira gichiarire riboti mwandiki wetu wa Ntheto Mwende Olaibuni Musiasa David Mwangi kuma Mburi na ukiririte mumbunge wa gicigo kia Mugambire ndikiri na nikira kwa kinya nyuma ya kanjo ya mangavana kulionga Mburi kiumia kithiru wena mamire matoburu no ntote onto kinya bomo buraburumirite akariba kaunti ya Meru mbere kwaria akiwa na batere kuthetera kinya arigitani ba UHC bandikwa ni thirikari cia kaunti. In the course of the week iturari na mathiko ya mami wa CEO wa Council of Governors na Mheshimiwa Ndiraije ogwe nonto norari nyana the chairman na the whole leadership ya Council of Governors indira na expectations chia kucha ku represent issues chia constituencies na chia county yetu ende gotei onto inyabo mwe orari area bwa constituency chetu kana county yetu inyethiro imathikone turari a very good opportunity ya ogwa kurombera ana beto bare under UHC program to be absorbed permanently by the county government. Ogwa no rabatere nonto ogwa ne uga no karetie nduke mbethe gutetera madaktari bau bare under UHC program. Utekomba gutetera wananchi ngoge ku ikodhinga tage kuga yes madam na ndi mheshimiwa na ngoge area tokoete ne representation ire. What do you represent then if you don't represent our grievances and our issues affecting us? Kulukia kiritanto moya mwanya kire mukaririgite wa kanjo ya mangavana Muthomi Njuki to the Council of Governors mainly chairman wa health His Excellency Governor Muthomi Njuki na ogwe nwethiritwo uregete buru ana beto baya absorbed neromba reto ethirwo te kwenda baya absorbed because county government are hiring ibo kwandika madaktari nte komenya imbie kugiria babwe bo absorb the UHC staff na inyethirwo bena contract ciao na ogwe no waugere ibathomete contract bona contract ciao reikari. That is retrogressive thinking from you. Nonto antoba ubejere igitaria crisis. So no tuge inyabongo contract ubathomere in crisis. Nonto nthegoro ne ari na bajue ya COVID. So it is good for you to know the background under which the UHC staff were absorbed. Irombare yakwa. The county government, you are not ready to absorb them. Then make it clear those people are absorbed by the national government. Actually, national government is even doing better. Nonto iba kuomba kurewa in time. Na babu ya bochereri nya ikurea madaktari. Akireke na uriti atongeria kwebana no tonyera makanisa kinyarira atongeria balionga kuo akiwa katiba ya Kenya ni yanete uhuru bwa kuromba. Constitution yetu netikiritie freedom of association. Muntu aigwa na kwenda kugwatanira na muntu fulani netikirwe ibo ayo ugwa okuigwa mheshimiwa ririo kuona atongeria bariongete tunisene iromba riakwa ni ugie no kiribu mwathani no anonto waugire no wende kuya mchungaji wa bwithia ritaya kana weta ritaya iromba riakwa
umenye otea mchungaji ukirombaira kanisa inge ithira antu iba worship freely. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbetawa Mwende wa Laiboni. Ibaya muno mwandiki wetu wanthe tumwende o Laiboni no ntuboronoro na njira eliki tukiura gatarumbe kumwangantere Tharaka na tukawatana na mwandiki wetu wanthe Ndagara Waiguna kwithirete kwina mana bana kuchanio antere chia kariga nyuma ya kariba chia kariga kumbira kumba kwithira bakiumira na kubwithe mandamano no ntubwa amblogo muwijikene ya kanjira akumba kwithira kiwato na gutwika nene nikethirete akiaria kana akiandika mantu ja mathuku mitandao-ini ya mtu wijikene ya Paul Mugambi ontuburane ndebo tumete akomba kwithira akiwato nyuma ya maandamano ya akomba kwithira akibuthika akanjira no mbetu kwithira akirukirwa na mbondi riboti ya mwandiki wetu wanthe Ndagara Waiguna. Ibu musiasa kuma Tharaka Benson Muchomba Marigwa thaganitwo na Kari na Tori kuma wandi ya Jakari gichigo munge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi ikagitani karakureta Dorcas Kajira Mugambi awatire na kuthitangwa masi areiro kotini kwa monyo karibu na Kitui areiro Rumande Machakos prison yekoro na owe nyuma ya komenerio mwarombi bagetekia mujumbi agagichigo munge kia Tharaka ndeni ya mutandao WhatsApp tuyete munde nontubwa ukenera kana getu Dorcas Kajira kara kawatirwe bantu gwetwa masi kairwa kotini bantu gwetwa Wamonyo kakuma kotini bantu gwetwa Wamonyo ye karibu Kitui gachoka kairwa Rumande ntugo 45 bantu gwetwa Machakos Women's Prison athaiketwe ataina mbondi boko ngwatai yani mbondi yake ni ariko kanza ikagitani waku okira ntiga gatega kariba Jakariga nanto bakwerekana koretu musiasa wathitangire Kajira na baraba kwerekana bakomboreto kuma konte motori ya Meru kwenyangia muchemanio ujo agekuru baraba kurekereko kwa manoge keba kutwakire ngonya gogina wa Dorcas Kajira bara thombia nene twarire bakioria siasa gutiga gutomera buthukwa na bari onaga Mugambi ariaga najia mwaro cio mari kwa mwira atere na ya torombe twena keke tona twetu natigana na anabe to gutwenyangeriana Paul Mugambi ino gwatithetie mwana wakwa na tika gotweka na mugwatithetie atambete kinya ko mwandikira messages akemwira nako mwende nioni ngwa na ntomete kile mwaro wakwa na mbeta muthonua ndauria atiriri Paul uri muthonua yes kakwenda ukorira kangurira mwaro wakwa renchera Paul nero nadakane na anabade kinya kamba ikwaenda baginya ndeti ikwaenda bangiro gekoyo kana kina matha karwa bamberia ngu baba barebeto bakwamberia ike no to kwa mwana mwarero ritho tinekuga atenondas from ampaf na ndo baba de bonda muthima manya para truta bisi ni enwo gwana rutaga na nkuga karengo para tia bisi rutaga mtoto aliajiriwa na Susan Ngoge wa Mwindu na nyinyi wanaume mnakuja kupanga hapa kuharibu kazi ya Ngoge Mwindu ishindwe Mugambi wogwengwa igwo watomanire ndasaturate the whole of the world social media lakini wono kwegwa nae waerwa magima kuna gwenamo ntugwenu ya koti ntorenda tothi Mugambi rugamaguga bora wereto bundi borongo Muchomba na ntongoria chinge baraba kurindeni ya kigomano giki bakithombia ndo ayumire bantwaga bakenda tongoria bagesiasa gutiga gutumira mbiombe buthuku ninkuboromba bora na yuthi na kila muntu yega kinya michemanio ya fujo ibugachogia kwebera na wateka no agombe korwama cheria muntu ora bugochindana noe boro eno ena kinywi nanja sisi tumeishi na shinda hatuna barabara hatuna maji hatuna stima na nyinyi mnalipa mnakuja kutusumbua muliwahi ona Tharaka kwenu muliwahi tuona kwenu hakuna mtu atakufa siku mbili na mkienda kwenu muambie Tharaka tuko na wamama na muwasalimie mabibi zenu ndawara yako kama tanto wemetia bagatata kwa kortori danike ndakaini ya baba tometi Paulo eti ni baba chokaria ntomwa
wanabia barenda banto next day akabwekera guo ekrete wakwa paro imoro gwa Tharaka igwarira muchomba uretio rathitangite Dorcas Kajera orute gamba kotini gwethorwo na kwenda chore na ntu ba Tharaka kaire gamba thieta tariki 19 mweri wa mbio wetano ntikwenda kwaria muno lakini kubwira atiriri gutie muntu no mwe ataruma gisiasa kogu nkaromba uyu amuthitangite athiathuganie akikishe akomuruta kotini ibuto kwenda ogu ake tibuto kwenda ogu wana mwana no yekinyaga kuringa lakini titheka mwana wawe waku na nonto utie mutatae mutongoria bardarari nkaburomba manto makari gogu butoromba geturi atongoria babe na nkoro indito ikauthuka na turinge chiacha itena uthuka na chuki kuma thokoni achakarigane gwandini achakarigane chigo mugeke Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara waiguna Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara waiguna kumanterechia Tharaka na ntubori boti una njira ikinyanilite wakili Joel Mutuma Mburiana na kuromba giti kia MCA wa ndini ya municipality akaunti ya Meru na chumirite na kumeneria nene pamwe ba MCAs kuma akaunti ya Meru ario kinyaka lebu mutethia ura ni MCA o wandi ya municipality Meru akiwa MCA baibare mikumba kuthira bakithetera ringi kura kuringana na burabedire bakibathura beta kubathethera bobu manite nyuma ya Maria Rowe akumba kwithira yaki tena kukone kote atungeri kirite mutungeria arethera gichumire na kumba kwithira akithetera untuburi bote mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma nawe Joel Mutuma Mburia na umirite MCs banothi menti batongeretwe ni Caleb Mutethia Patrick Ntururu Daniel Mukoronia wa mona Frederick Mubichi bara wakiri ujo ugite nande batethirite bagikaria ringi kura indi bethirite bagikaria thirikari uria ni giuta tena watho akiorotithiria mbiru cheruje chithirite igite bunene na nande akari na tumiri baruje guntu guku ni bethirite bakiangaika nene. So it is actually quite shameful one that tuna representatives baketho berira mwananchi akirira na ibo babatere kutho bakithithia ngugi yao ya oversight over the county government nikia tumito kuga igite rikinyetera county assembly nyoko take up their role. Such a discussion should have been tabled in the county assembly. Speaker akauga na county MCS betu baga summon CECM wa Ruje na MD wa Mewas bakeja bagachokia biuri na mantu jaja karekire ketho bariwa bataije. How did it happen without their knowledge? So it is the responsibility even of our county assembly kuhakikisha iba kukaria mwananchi. Nkuruki mutongeria ucho noritie MCs baba batige kwangania na gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwethinkia na gucoka kiri mbunge ya Meru kuitira ngugi bara baba thurire. So negitare kinyete atukuria representatives betu bokire batige tukwanga bakiangana na thirikari bakenda kuonia thirikari ngugi ni gwitika kimantu jo jaruje no gutagera kairo kona twiriwa mu Kenya sewage ke part of the bill ire kweje ruje na area kwina ruje kwina sewage only is within Meru town. A functioning sewage is only within Meru town. Antoba mugutano and all other areas irache especially within municipality and surrounding areas irache ke Northimenti don't get services cha sewage. Sewage ukarau torero nande tendering nirarugurwe kaire ke kuthithwa bidding upya anga tender niraere cancelled. Then you're asking, what are our representatives doing? Kethro batumba kuthingatira kuhakikisha there is a proper sewage system mbere nyawo ambiria kuthithia miradi yenge. A town like this torero erenda kwethwa city, will it become a city etena sewage? Nkuruki wakiri ujo the other aspect is kwago county government then yamwe niwe ikanenkera mukari reprieve by giving a subsidy. Kethro erwa kendamewa sechokia rujara rware county government nunto we are in the process ya kuhakikisha kuna budgeting ikuendelea. Why can the county government then decide to take up that burden from the common mwananchi? Kethro imbeche uchi kwirika icho china shortfall county government ejukie idhro niwe ka area kenda mwananchi endelea kurea mbeche ire cha area yao mbere kwa area flat rate 250 shillings. Why can that subsist? Nunto you can imagine otenja kethro mto withre per day abatero kunywa 3 to 5 liters I lita ingana nja ina ntumbuga bathatu bana umba kwithirwa igitumira kenda na ndu menya the kind of rate ira mtu akuongerwa
You can imagine kubaraba kugabarare aga 250 shillings you flat rate, but nandi bills chao chireja not less than 1,000 shillings. Irombare mutongeria uju ni gavana wa Meru na thirikari yawe bethire bakirungamira mbiru chiongeri kiriruji aja municipality ni untu noe withirite agikira kirore muswanda jo jo kuongera mbiru iu. And it is my belief that this fairly squarely falls on the governor kuhakikisha agukaria akaribawe ba nothimenti. Nuntu turera watu kerwa nwe wanenkerwe the final documents na arasaina iwe to no objection kumanisha antu bonde be satisfied, but are we satisfied from the talk era with to kigwa around? Everyone is not happy na antu bakuga iba kwenda tariffs iwe changewa na rojoro inekwa nuntu nande it is not sustainable. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagitumura no ntuboro nuruna njira ikinyanilite runura Jeff Wagitumura tunenkira gatanta akanara twikira gatanta gitunjike tukembere Nteto cha Meru TV orona tunenkira kanya agakumba kwithira tukinoka tuna munanili wetu wa Mathitho Paul Wangujiri twachokera nyuma ya ndaka itekura yakinyawo keta kura yakere tutrambere na kumba kwithira tukithoma na nkuruki akumenyerere tutrambere kaunti ya Meru ome ya Meru na kinyandiguru ne yetu yonde ya Kenya tuchokerete deni ndeka itikuraya. Mujiari nukuria niko kaira mwana wako kugwata kithomo kia utea wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete kithomo kia utea na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana wako akegwatira motea makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.mbcollege.ac.ke kana turingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934 ni ugwati ugeni gukungwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna 100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata nusu milioni. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. ane kuigwa jeko kwenda into via stima guteangi umba kwithirwa kigwatira into bibiega into original na biria bina koguriga kega ni akikwa Al-Nur tuli o ajojo nyombene iria igikene ya halo na you dene ya mutindo kangangi tuliganiretie na nyumba ya ritani iria ya tene ukethirwo no kwenda machine ya muthemba jwa pumps, generator, tools, grinder, car wash machine, welding machine, diesel water pump, solar panel,
ground movers ukomba kwithirwa ukiona o aja kwa Arnul Electricals Graders Shadaria Lights, yani mataa jaria jonthe jaria mathongi ya Shadaria. Ukethirwa ni kwenda mariko, cookers, fridge, freezer, TVs, washing machine, no cio twina cio na niria original. Lika na into bietu ni biethero bina warrant. Tulingira namba iu iri kionini giaku no komba kwaranira na bauti. Na mutegeri wa Meru TV kireke chunjikio tukebeleke ndeto cha Meru TV orobo ntukuya Jumatatu atariki 13 cha mweri wena mwakeno yotureyo ngirile 26 wambeta muthoni wa kiramana mwananile wetu wa mathitho ni Paul wa Ngujiri. Tugete na mbere na ndeto chetu betikire kurikana wete na mbere na ututhiatira kipitandao yetu ya ukinyanilia Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya mona kinya ututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda wete na mbere na kuwata ndeto hii oborachi komba kuthira chikarika account yetu ya Meru Omeya Meru na kinya gurune yetu yonthe ya Kenya bamwe bayekuru kuma kaunti ya Meru bachumirite na kuonania akuria kwandwo kono ntubora waringa bana wa Meru Kawira Mwangaza komba kwithira bakiwa nende na wachendo ni nyuma yo kuchumire kilingo na komba kwithira kiruma muru wa Meru bayekuru kaunti ya Meru akarambu kailemia bo bare yakuru ba Meru iba kuromba Kawira ethira gichumire na kuromba urekeri na kurukinende ombe kwithira kiwatira tungeria nthoni na areke kuringa siasa chia irumi bakiwa bokira bakwenda ni siasa cha wetu na mbere na siasa itina irumi. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Kuri tuika ekuru okairi ni bombite kwithirwo bakiringithwa nuria wari gavana wa Meru Jawe Kawira Mwangaza aria gukulikana na rombire kwithirwo akiruma Mama Safi ekuru nabo imba muchokeretie na bakimwiraga jaujo rira antu ba Meru atiri kana karibe to ba Meru 2027 ibategere mtura bakanenkera kura ciao batekeje kurigeret kana batekeje kweja kwirira ora twaere Kawira kura turacoka kwirira no tukawira imuntu gwa irumi imwagi ndoni kwagira akuru beto ndoni ana beto atano cia Kawira te muntu anganaia na nde so 2027 tegereni kuroba ina kiriko ya Mama Safi barabaterumanaga na barabateaga ndoni na barabateta kuoja ojania twana twakuoja ojania twambirio baita na irumi no roro ungikite family ora na family no komena mukuru mukuru omwe no tukwenda atutongira turi ekuru is a good example to us especially batwe tutakete tukona Mama Safi no qualify inyake na miaka 92 huyo ndiye tunataka miaka ni 10 bila break Ondis Marieto azako mbita wa Karambu kuma Gakoromone unikira kindigarite na ntokoro tiga kurigare goro ikawira kurunga maburuburu akauga ate Mama Safi imwe koro na ijojo akawira wankari ku orega gwetwa jojo hakeja kwithura tuture kuru tukugwererwa gwetwa jojo ri ugo kagwirwa gwetwa jojo ri mama kanya no kurubu bwagwe atutongerie igwo nganirite na ugwe ikerwe thirikari igwo nganirite urio wau we Mama kanya miaka 5 batu tutamuthurite turungami tutirungami ikura cietu cia muthurire na isi kamutongeria mwanka 2027 tafadhali we kuruba igitwe bathuri igwita mwe kurungi jojo na tukiona kirungi kakana rwarune une weto kera getage aciari bao jojo bako jojo amba ukarithie mwana nthi umwe discipline njega no moni aciari babega na gwetwa jojo iku okoroba mwekoro Safi tuta Mama Safi tuta Mama Safi tuta Bitawa Joy kumanya kis oni anko kode manto jara Kawira arugire goro Kawira nkwire
kora mama safi nya tukorebira omwetia tutiuga kintu kembere mama safi tienkea kintu kebire mama safi tokora mu support mama safi nanganete kuisa kuiringira ndebe wewa wetu mona kama mkao weta katabi mwana maybe she's even my age mate na manto jara ko muitana ogo my mother manto jara uitana katabi tutukona jake weru antu ba mero especially ekoro batu kwa chaba mami tuganya ke bibilia bauga mtu ina 4th generation no murathime awo ko ina ore imbe na byo o kinyinya 4th generation yeu tika ba mama safi na witira mwana mumero ngoge nitokona ngogera wita mama safi na kwaja na ambassador na gutethia nkira cie mashinani na nuje mama safi aterumana te moja ugwe itokona 2022 2017 okeruma kajuju former women rep ta kiuga atia ene nkanira mpoka akabashiba ago imbio ko nenkera murega kenda guthithira ko thithiti imbio ka murega kenda ukaria bwega twire imbio tumete imbio ete murega kara uke ugwe mundaga imbebe muikia njamareru one akona nduki ti ogwe ari na tukwira era katabia tuthira kienine ti ogwe ugo impeached ituto nakura mimi niko kadi acha nikwambie mama tuthanira ground ina kana voti ndo itanete akagwita katabi ekoro ibo bwega muno nontu bwa kanyaka unbeta westa kumatigania east uni ndiria nontu bwa kukondem mantu ara kawira araririe goro akiruma mwekoro na achoka amwita yu awa ai wete kana rwaru ai kaira ka boiringira yoyo kailemia kana boiringira ekoroba bangina kinya ekoroba bangina kailemio bothe ne antu bathomu na ne antu baina class kikomiti standard nkorokieke na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na ndaigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ibeya muno mwandiki beto wante to MC Mwitonga no tuboro nuru na njira ikinyanilete mutongere wante guru Rais William Ruto bana munini wawe Professor Akithore Kindiki bakiona ni bakibarite na kuona ni kuria kwaniro kono tubatongeria abarutere ruregani na thirikari barabagweta bakiringa siasa ichiru bakiwa bonende abathirikari ne kenda utira Kenya bondi bakomba kuthira bakigunikana mirande na Kenya gwitina mbere kumakiri thirikari nene bakiwa tongere abarure botoregani na thirikari utemitaratara baina niyo ende ni kuthangikia Kenya na Kenya kuringa siasa achia irumi bakiwa nende mirandi yone kwamba kuthira ikibathe trade drone tutatibi mwaka yo 2027 vile wenzetu wanaenda wakiomba kura, wale wanafikiri wanaomba kura ya uongozi ni sawa, lakini waeleze sera zao, waseme program yao kwa wananchi ni gani. Hii maneno ya kuzunguka kila mahali ukishikanisha ati kabila hii na kabila ile ati ndio tubague kabila ingine, hiyo siasa ni siasa ya kiupumbavu na ni siasa ya kurudisha Kenya nyuma. Sisi zote ni jamii moja, Kenya ni moja, na ndio tunaungana jamii zote za Kenya. Tuwe na maendeleo sawasawa, tuwe na taifa moja, na wawache vitisho vya kutuambia ati sijui watafanya nini, ati sijui watasimamisha Kenya. Hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya, ni Mwenyezi Mungu peke yake. Niseme nisiseme? Na hao ni watu ati sio ati wametoka mbinguni, ni watu wamekuwa wakubwa katika serikali. Siku ile walikuwa wakubwa, hakuna kitu hata moja tunaweza kuwakumbuka nacho hapa Nyamira, hapa Kisii. Saa hii ndio wanatuletea kimbelembele ati vile serikali, ati vile Kenya itakuwa wasipopata viti ati Kenya itasimama. Kenya haitasimama, wao ndio watasimama, wao ndio watahangaika. Hii Kenya itasonga mbele na hakuna mtu ako na nguvu ya kusimamisha Kenya isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ni fire si fire, ni noma si noma. Juzi mimi nasikia wanaongea hapo watu wao ndio watisijua wanatutisha. Mimi nataka niwaambie nyinyi, hakuna mtu mtatisha Kenya hii, si ndio? Ati wanasema sisi ndio tunaweza kuamua tutatoa rais. Mtatoa rais ya wapi? Kwani nyinyi mnanijua? Wale watu wananijua kweli? Nyinyi mkipima hiyo watu
iko mtu size yangu kwa hiyo group? Iko mtu size wale watu ni bure sana bwana. Sikizeni, kwa sababu hawajapanga yoyote. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyamira. Hapa Nyamira iko kanisa wamejenga wale jamaa? Iko barabara yote wamejenga hapa? Hata shule, kuna shule moja darasa wamejenga hapa? Sasa nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnasema tutembee pamoja ama mnasemaje watu wa Nyamira? Tembee pamoja. Tuambie wale watu wawache vitisho. Ati wanasema ati Kenya itaisha. Kenya gani itaisha? Itaisha kwa vichwa jenu. Ama namna gani? Tunaelewana? Na mimi siwezi kubali, nikiwa kiongozi wa taifa hili la Kenya, nikiwa rais wa Kenya, mimi siwezi kukubali mtu yeyote kutisha Wakenya wengine. Hakuna mtu ambaye ako na ruhusa kutisha Wakenya ati Kenya itaisha, ati sijui nani atatolewa kwa ofisi. Hakuna mtu mtatoa kwa ofisi, na hakuna Kenya itaisha. Pengine nyinyi ndio mtaisha. Ama namna gani bwana? Sasa nyinyi wananchi, kwani Kenya ni ya watu wawili watatu? Kenya si ya viongozi, Kenya ni ya Wakenya wote. Na sisi wote ndio tutaamua vile Kenya itaenda mbele. Nyamira hoye! Tumekubaliana? Hebu nione kama tumekubaliana, wale uko mbali na karibu, wale mko mbali na karibu. Tukimantere cha Nyamira tuchokia kaunti yetu ya Meru. Ken Riungura ni memba wa kamiti ya AFCON na chimiriteko na kuona ni matheta yawe gwira Ken ya Kinuru Stadium kira kirigiri akana kira irigiri kumba kwithira gichethro michetho ya AFCON ontubura wite butumba kwithira bukiumbika no tukeniki akitikinyite kirasi kya guchethro michetho ya AFCON akiwa nende kenda akaunti ya Meru tukombe kwithira kiaga kanya kangi akaga ke thirikari anibati uchumire na mpui na utire Ken kikumba kwithira kiwako kikiako na wakiboke nande kenda utira michetho ya iminene ni kumba kwithira chethro kinene kya Kinuru. Ni riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Ken Riungumu wa mukamiti wa FKF Fajan Thigurune na agongete waziri wa michetho Salim Mvurya ni gutara kwa weja mukamiti wa kamiti ya kumenyera AFCON muchetho jwirigiri guchethwo mwakene twitite. Mbere ingochokia nkatho Kirinya waziri wetu wa sport dene Kenya yonthe tontu bwa kwithirwa ndio mwa bara gazeterwe kwithirwa bari members ba rock organizing committee turi member 38 na kwithirwa ndio mwa 138 braba kumanga mubira ju Afrika kuma Kenya igiteo gikinene muno Kirimeru ni ararutithirite kiara kuthukanga gwa kieni gya Kinoru kiria kugitumba guchetherwa michetho ije ya AFCON na mwana kwithirwa ni gya kirasi kia iguru. Tuturomba kumenyethera kieni gitu gya Kinoru gikethera gikubwa tontu mbuga kieni gya Kinoru kimbete kwithirwa kina nyaki njega tumenya kubanga timu iri kia jamia timu mechi ije nya mweri jumwe mbere tournament yambia na ibenda inya guchetha friendly matches omba kuigwa Morocco benaja iba qualify ukaigwa Uganda iba qualify na rimwe bakaigwa iba kwenda kuma outside Nairobi kwa kieni gya Kinoru stadium gikethera kibui mbuga uninya tandiare iguru ndomba ku facilitate na kiri communication tukona tomba kuthithia tukaretinya mubira jumwe jwa friendly match tukachethera aja tontumbuka tena tuba Meru bonde bakomba kona kanya kagwita Taranta Stadium kana Kasarani. Kuringana na Riungu Kinoru ni kibwirite kuthurana guchetherwa michetho iji arane bia ni bithatu akeja Kenya bialegere guchetherwa tayari tu inquiries tontu Kasarani na Nyayo Stadium ikaingwa tontu bwa preparation cha AFCON timu ira chigochetha Premier League especially ira cha Nairobi ibakwiri batege bieni bingi so itumbite itukwe teams cha Premier League tukoranira nacio no konya tayari nya task ibaretire Wanguru Stadium na Kinyaga so itukoranira nya na timu ingi tuomba kuona ethera kwibo benda kuja guchethera kene gya Kinoru Stadium na beja of course antu ba Meru no bakethera bakiona mubira ura guchethwa na ingwetike mantu jo jonde tukomba kutho tukigwirirwa akiuga moroto jwao juria monene ne kuonana bari na yewa bibibo kuona kanyaga guchetha michetho ije in fact tura mupango jura twina juu turenda ku make sure scouting ikuthithwa Kenya mzima rimwe coach bara turare abo ibethera bakithura chethi bakuma Nairobi aki na itwaritie
twi committee National Executive Council FKF na tuga scouting ikathithwa Kenya mzima ria ligi guchethwa na nditura tura scout antu ba Nairobi yake tukaumara na ndene mwaka juju timu ria ikathithwa ya Harambee Stars especially under 17 under 20 before the end of the year bokona ina change mono na ikethirwa ina chethi baba ingi be na outlook ya Kenya yonthe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa kumanterechia North Imenti na riboti ya Mutugi wa Kiambi atuigira gatanta kandeto chetu cha Meru TV orongo chokere nkatho no tubakona kanya kaututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanilia Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amara kinya tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV to guchokire nkatho no tukinya bokona kanya kaututhiatira barabo ndebo mbotira a Meru TV oro ikumba kwithire kinyanila kinya babu to abuchokire nkatho aringi bicha na kinyerekeria na kinya mona nile wetu wa mathito Paul Wangujiri tukaua ibu ya munoni wa Mbeta Muthoni wa Kiramana ankwendere kaita kakeno na nkwire ndirita na mbere na kututhiatira kenda wona mibango kathumbere bangi no ntuboku.